ya ona wa mura ina le pela kusia la ko ina ta to este pa no mole o ta pa ku wa na wa ta to ese foi ku wa ta si da ona kan Yesu matote poteta What's the song? Yesu matote poteta Kofaila mpune Alo Freeman.
flua o whalokon whaatalo whaatu Samoa lea tunu pere le mai mua whaafonga mai ni tai au ia le ua tue na tusa o tu tātou whasana le whale o tina le nau mwai manu nei ia o le amatanga o le lotu o tina pei o na masani ai ia ai pei mana ia le whatasea o na le whatu atu i mafutale o le mafutanga tina mai le ngate Samoa nei o tulu o mau ia mai le lua le toku sau sanga tanwai ia o le latu rotu o le tapu inga a le TPT ia o le paranga le latu te fisosang i tangata kuponga tia ia de peon to mai mo mai o to ka muria tatou mautane i ulenga mo tanga le ngate Samoa nei ia mo se o kuranga mamtanga le mai ia to mau fatu muria tatou fale nei fale tina i manu nei o se taimi o na tu na tu lea mo le amatai no tatou saunga e tata ia le president o le mafutanga tina ia le soni fatua ia teki Josefa Ulile o le fatua o le tata fono ari Palesia ia e na au se mai le mafua le tatou tatou ia ni la mai no na maso solo mai lava ia e malu o tina ia o i mtanga luenga ia ma se lava ia ai mtanga luenga ma pulenga mai ia tu e mau ia de tu te ta ai sa mo ia de tu te tu ma tu lava o mtanga luenga ma rua ia o le fatua i tu ina ia tu te tama ia la tu pi pena fai doi fu ia la tu amanga fi e le fata muina o le tapo i le taia o le tapo i fu tina ia e a mataria i tar si ai ia la tu fa mala tu ale ma fu te la la tu ke ta i sa mi mo tai mo ia lo mai fa kai ma ni ona tama iba ya ole iba le tama ya mo le tato tapo ino ma ko pamales society tato ko pamata ya awa ye manatu o titulai i le awa ma fa tele no mo to ko ia ma to mo ma e fa atu i le mamalo tato society i sua kama mamalo Yesu Kristo le na mona se Yesu taibi ona toe o atu se mātou whamatalanga whawhiwa ia ele mamanu mai whaia o tātou society. A leo wa popoto mai, tu sai mai kotaranga tātia o le society. O te manatu, e ana tātou mua se whasama se whasama, nunga le atua, ona orona alofa, marona ana lewa mawhaia tātou whairai ni tai au o lea wa le manatu ia o lea tātou tākua i atua o maia ia tātou alalanga whiwhia i le ia tātou alalanga i le papa tātou o tanga ia tātou o ati o na luma manadina ia tātou alalanga i a te ia i bese o le talo o le angana paia. O mātou kuru na uina la uafia o ngana paia i loku soso ani mai. E tūsa ma mātou vai vai pare angana. A whio mai ari ngana sa. Pātou tumuina o mātou lotu i le tumu ato toa la uafia. Na mātou tāpua i atu i la uafia i le anganga mai whamao ni lama. A wāo mātou o le atu e ala i le suapa mamalu i Yesu Kristo. Amen. O le atu pepese le winga le atua
vários formatas, que vinham na tua. Justificaria o legazo de justificação. Olha, Isaia, tal pedimos por mandar. Olha, tanto pensar que não vai fazer, mas tu edima panata por mandua. Tu se perfeita Isaia, tal pedimos por mandar. Amat pensar, mas foi tu edima panata Yesus mandua amawa tak percaya pada pelakuan pasal maya wakil mempaya ada tua pena ya dan aku yang celur-celur oleh asal fatina ya sangat ceria lalu puno waya lalu wepeyo lefisa fola na moenga ile ia takala manlefle te fai no ele na mea le na komi male ase fie ia ia Saya tok au mea ali mea fia ali. Ia au mai lo fare e wa matitivo ma pasa wani. E doa le wale la lava e te pasa wini na oia. Au foi e te laki ia la to lo lava ani.
Te alanga atu, ai te tala e mai o ia, o au ne, pe a whai e te tā, te e se ina le amo i a te uto. O le tusi o le lima, ma le upo vale. Taitani na koi o e le au noa e ri. E whamānia koi o ia i a te ai te a ome vai. Ma whamālusia o ui. E rea koi o e pei o se panua wa whāsuku muina. Suina. E pei o kuna vai koi e le mate ana sua vai. E whātina whāia Lama, e moa e oi, e a sea e so, e aora na ana e e no fai. E whamia mai e tato kaitau na whamandonu, inisio ake o paia o tato mai. Ma tu mau i ate ia wana lawa viina, mei i se ioi e whāzau lava. O le launga e le suaka ni mamu le atua le tamana. Le amu ma le angana paia. Amen. O le matua le launga ua ou whaungaina, le whaipu e ono. A le tusa tatu kaitawina i saia lima sua marivana. Whaafonga mai, o te toi kaitawina. E leo le ne ia le anapongi au te natu iai. Ina ia te tala ina kusi na whaia le ana le ana. Te tala kusi o le ana. E tui na atu ia sa roto e wapasa waina. Mai au tōna o sia amo umalawa. O le mana tōtu o le ne yaso. O lo whasino mai le tusko i tawaso. E whapea. Ana koni moni. Ana koni moni. True fasting. True fasting. O le ana kongi. O se na luenga whare anana o lo whatina. O lo tu ese. O la mona whare la langi. A ia whaka noa. Le taime mako whau iai i le atua. Ma ia tūlea wa moa i le atua. E na te na lue i tutonu i ate o ia. Na ia maua le angana o le salamon o teines. O le ana kongi i le nangama e peru. O le puni o le mutu. Say to know, to cover the mouth. E pēna masari ai tātou o lo ana kongi pēr. E pupuni le tukonga mai mea tau sami, ma mea tau maka. Se i au sia se taimi, e te tau ai ana tstala le tau maka, i ape te tala koe le aso. E se umana nutu, o isi atunu, o lo whaunga ina le te whaina. E Israelu, e whaunga le i e talatala. E ufi ai o lātou tino. O le whailonga, o le loto mawalano, i luma o le atua, ma le awanoa, ina i ato e whaafoa le atua, le tangata whātotua. O Israelu, i le taime o profeta Isaia, na lātou ana pongi ina i atu maru, ma mafta mai pēr, le atua i ate lātou. I atuku mai a lauola lātou whanua. Mai atu mau le mātano fie, ma le lālelei o Jerusalem. Pita, o sila mai le atua, wa le tutusa lātou ana kongi, ma lātou wāmio. O lo whaia pēa i le aso ma le aso. O lātou whati ngāi tangata lima vai. Whai misa. Whai e lea meo pio. O manatu maua lunga. O isi tangata.
sila. Olea ea le tua inga na poku kate. Fōringa mai. Nā le whaatino ki te whare anana. E le ai na se loto o i ai. O le mea mori o tuku. Ua kua oa lātou mātou whau. Ma le mefu ka lātou wa ai le tua. E mātua o na le loto. Ua sua malia le oa whare la langi. Ma le manatu whāma ua niunga. E whai na tai tangata wa titia mai i tūlanga mawarunga. Ma sapi le mamia le la langi. Ona vai e o kua ngati. E manaumia le whanawalano le loto. E manino ai le vai le leanga whaia o tūlanga o le society. O le mea le nā o lo finangalo ai le atua. Mo e o le lima manosi. Ia orua le ana pomi, ma le te tala kusia le ana. Ma ia whasa o loto, o e ua whasa wai. Ma ia mausia o amu malawa. Le māwha ngai society, le nei tai au. E le ai se au ngā tātou te ana pomi ai, ma oi le loto. Ai le ona tātou whai e kina ngano le atua. E le ai whai se au ngā le tautua pupo ngā tangata. Pe a whai, e le iai le loto. E whai ai se sau tāua, mo e lima mai mai. O le wha manatu le nā le whala le, mo tātou le le tai au. Ia tu mau tātou le alofa wha maoni. O le alofa wha maoni, o le ofolo loto, ma lo uso o pupua ngātia. O le alofa wha maoni, o le whātu mawina lea, o le whaia o tātou puru kalame māsani, o lo whātino ai, lo tātou awo lani. Ia manatua. O le ana pungi muni, o le loto mawalalo, ma le alofa. O le fina malofo i lea le atua, ia i tātou ki whātino, maola ai. O le saifua le tātou awi o Yesu Kirisu, nā tani ai le ana pungi muni, o lo fina malo ai le tātou tamau i le lana. O le ana pungi, o le alofa whātino ma le loto mawalalo. Au si o mia o ia, e tangata lo whasa na tawi ate ia. O le loto mawalalo, o le tātou ali. Na talia ai la na ngai o na maniu. Whapea kai maro na taitu man maro. E nia, tūlanga tutusa una tangata. I le alofa tū noa le atua. Ma ia whai lo, ma susuru atu le mana malama i tangata. O lo kua ngātia, i le leola. Ia maria tere, o la tātou society, mana fuafuanga uma i le nei aso, a maise le funtana. Me tu mōni atu ala na wina, nei se io i le whakau, tāua urawa, Amen. O le agora te pese i ngā le atua, e se lau duas kuma le ua, o tau e ia sara, i le ora i ngā le atua. O tau e ia sara, o tau e ia sara, i le ora i ngā, i na wia i koma. Fili, fili,
Mātou loto I mea o le ola ne. E whātou tua ngai lau whina ngana. E iai koe taimi wāli ali ai na mātou ola whasau siri. I le wā ma isi uso. O le mātou whamawarunga I le kātou wā. Na o mātou whamoe o mātou mālosi. Ai le ke siri atu le taitainga o loa ngāna whaia. Le atu wai. E kere mātou se mākisala o esi la fia. O mātou tatalo I le angaha mawaralo lawa. Ina ia vele tosu pa ia Yesu Kristo. A whamatuina ina ia whamangalo ai mātou. Le whamau o whala. Le atua taima nāu. O la o fia lawa e mari ai mātou loto I mea le uma. Sisila lo whamaya. Le I fonga lo whanau. Whamania I la mātou sosaiete. Maona sui mamaru uma. Ana fufuanga makalkalame whakauto. Ia whamania mai. Ia tania ia mātou wola. Fia oma mo tangata koko ngātia. Leu lawa lofa tunoa na whanawai leo. Whamania I le whono uso lau e kare si a wāku nene tau sama. E te taro mo le mātou te tupe a wau nene sosaiete. O lo saini matani ni sila. O ato mawhaina ese a kōma Ia wana atu ai o wādena. E maratua koe nisi. O lea uso. O lea uria mai le nei komitele. Sa maa matina. A mai se koe whanau. Wha mai se I pere o tuuma. Whamania sa moa malana whaina mālo. Ia mautia pea lo mātou o tunu I le tele o whamai pipisi. E mai se whina o maunga o le tau. Ia lo whamia le lalangi le vesi. Ma se vai pa hini. Whamania e lo whanau whatotua umai le lalangi. Sa mai. Tau si e o mamai. A watu le matusanga I o vai. Wango manu I o mapoko ngatia. Aloka atu o tina ina na matatia. Pui o fia ma o leori. Ma se whaia o mea uma. Ora loa hoka. O a mātou tutalo ia. O mātou whaina atu whakasi. Ma tutalo lilo I o mātou lotu kei whakasi. Ina ia whaia pēa no kina ngana, ai le o mātou mana. Aure manuia mariki le mua no o whio le atua le tamana. Ia lofa siksi esa I Yesu Kristo, le li mani whaona. I le mani mafutaku, le nukusia maloa ngana whaia. Ia tu mau mai o mātou ruma uma nei. Manunga le aneso sa iete matina uma, lau whanau whatotua I le lalani. Nei, eu ia whāwau lava.